kusima habo kutandukanitwe ahashahe emwe kandi twaza batwine umuhereza witu Adera urishaba hamwe na Alex akankwasa kandi na timu yona eri ombyoma twenda kubasima munonga abarebitu ahimiruho na mbwenu umukashesha katiyo tugunuza mukusia ahashahe yakana kandi twabona twatayisaho umujenyi muri Rembo Mbararomu naza kutuyanjurira kandi tugenda na nomuramwa gwerizoba izobera nsagamba aha bintu bibiri ka miramwe bibiri mbenu umujenyi kabanza tuyanjurire then tugumize mu program tarugaho aha Sky TV twakwakira sebo ani nabashemerwa nabanyeta Mushabe Henry ngo mazina ganje ni nkora nambara city umustongore ikibyentura n'entunguka y'abantu kandi nivunanwa ebyamakana abana as a senior city probation officer. Twakushemerwa umwami Mushabe Richard kandi senior city probation officer. Izoberi twakushemerwa kandi twenda kugamba aha bintu bibiri. Cyo kubanza turebere speaker of parliament Deputy Speaker of Parliament y'umwami Right Honorable Thomas Tayebwa nagamba ahakugwa agizire ngu mu Uganda hastamire abana binji bakurenga umururu 10 actually bakurenga umutwaro abana abine oburema aha mubiri yabo namununga bempumi bona ngo bagwire tubagwire konka tubashire mu first grade tine mwana wishire mu first grade kandi nimanya umutawuno mu Rembo Mbarara twinemu amashomero nkane rumwe tukore Invalids na St Helens Primary School ninjirana na gandi agine abana abo na nyenda nago tukigambeho akwika kwabo na no kutahika bashime kubana bareberwa batani batwarizwa bata kandi tunka government tubachekinga tubafaho tuta cya kabiri twine ogundu muramwa tuya kugamba ho bwanyuma kwatabanze ogwe turengo twa kora kukonka n'abandi n'oburema bingi tubakagizire services ningashi obuhereza ningasho mugisha gukuza kushoma konka babagizira mugisha gukuza kushoma ekikwatire na no kuhereza no kwika kwabo nikubasa kuba nuko nshonga zitari za zimwe na zimwe ezinkuteka government efireyo ningashi zinkuteka government eshime kongera mu amani ecyo kureberaho twina amashomero nko muri Mbara twina amashomero abirugonga agabana abino burema muri ya St Helens eri abana bine abatakureba edindi nitukore salvation nibari salvation iri kushangwa Nyakayijo eri abana abine physical disability konka ko kuzakureba aha mutendero gw'abana gw'amashomerago nango hakiri Helens akwa Helens abo kugira ngo yine side y'abana barje abashomise bine konka cyukwatirene n'abana bine ubutareba ecyango munonga ningashikiza ubucyango cyubine nebyo kukozesa byabo omukushoma board barakukosa ubucumu no papura ne bahandi bakose byoma yo kwita ngo broilers nango umugenzi besiganwa barakira kutambura naco nawo wakibuza abashomesa mwe naso kushanga batakukimana kutukisha kunkano basakushanga abana nka 10 bisenterenze birine ushanga ibyina abana nkababira bakwasa kubugura abine capacity ninga bazire babine capacity yo koraki ogure byomebe so noteko kushanga ngo mwana ogwo tari kubasa competinga no mwana oyine facilities zona urukwasa kwandika urukwasa kushoma arukubasa no kuyinterpretingira so cyo kwasa kurebera ngo umwana kuba yino burema yatatungire ibyo kukoze sebyo nibiteka kuma affecting umukushoma icya kabiri abana bashimye kuba bine ba aid ninga shina ngo takagera cha aid wano otambura
hariho bakweta ngo ni white canes ubwo mu bunkurene batambuza oburukwera no muri mbarira n'ubaka bavugi ba motoka 10 ukabemereza uti mu ngambira akakomana kakora mu gumoshe aha muntu bakutomera ba boda boda bakutomire kare so cyo kubancha bina tiyatunga byo kukozesa umukrasi tiyatunga ko kakonako okumugaidinga kuzo mukrasi okumugaidinga kuza kuronda hi services za kwasakwa na itingo mukushoma takine no kagira nateyo kutegereza mu mugenzi we urukweza kuba no abantu bawe abagaide we to expecting umwana gongo nabasakora kurungi wazaha physical disability nke yatukore obuyabire tanikirero kari gishomero konka abaturikize n'umutebekanisa nyonyekanye n'umwana wo murema nkazaho nareba environment yo erutukore umwana namugaro motoka twata kagira ati cyo bugendo fero wanje konka ntakwiheraho y'umuramo wenje services zone zikwate no burema zikarugaho and I think that could be nitwasa kwankiretwa emukurano yobu ya administration akwishimira ya government hakaza mu mukono gwa some NGO ningashi bode ya bantu bino burema benda curriculuming kandi mukwenda curriculuming tubashikiriza miyoga tubashikiriza ubushobozi bwabo tubashikiriza ibitekateko birungi byo wabaratandikire abo kwenda kwesa abana bino burema so services zuko zafa icyakashatu nitwa abakozi ba government ubutafaye kurunda abashomesa abashimikwa n'abashomesa abana akaba washanga ngo haronko mwana ine mental retardation arukushomana niwe mwame Akoragye ubwo ngubwo burukora umushomesa akazarba akahandika akacebera yokiha mucenda uriya kiha mu 3 utabanze kumanye cyane story yiha mu 3 iwe no manya ngo abahika ningashaba kwa ababanza abana 50 ko bahika uriya tuwamufaho omwana gutara kubasakora kurungi akutandika nijuka ngo harubaye bataho special education bajya n'abashomesa abine special needs konkate bari kurutinje kubato mashomerago bagumantu wakira abashomesa bakorwa kibingo abokurwa mu matendekera gandi bazum baba pointed like other normal teachers omwishomero wataha hamwe no mwana w'inde burema oyino mwana inherent mental retardation nibashoma mu karasemwe umushomesa taine skill yo kuhandira ngo mwana w'ino burema turukutekateka ngo abana bano basakwika nkabandi ekindi nabazire abanzira abinji abakuba kuzara umwana w'ino burema nibace abo kushanga mwine attention umwana wanje okushoma koye ari slow mwene kama nyiso mushomesa mugambira ikizu cyo mwana wanje konka abo kugira ngo takwenda ngo bagiye ng'umwana utakushoma takwenda umwana sibahaka naza kumuhoreza nabandi tiyakora follow up ubwo ko utakora follow up umwana we naza kustama nabandi kide cya break cishora ze kuzana shamu nana ze kuriya shay 11 nayije yaba yahandika mu kitabo yaba tiyahandika umuzire tu wakufayo okureba umwana karaba ine kizu cye umukushoma kwiyakayishimira hiniki yakora ukamwanjura umushomesa kureba ukizu cyo mwana ogwe ngo aguma mukurebere ninga konkiyo kujya ngutokwenda ngo urajya ngo mwana atakushoma nawo no muyiha homuka umuhorozo mbandi hazuga umwana amehero gukubuzubwa definitely natiye ko kushora atakuzire kurungi yoso nintekateka ngo izo nuzo nshonge zimwe ezi kubasa kwaziretira abana abo batakora kurungi kandi zinkutekateka na government ningashi abuhereza bwa government bishimire kukwataho twantuye n'abana abo n'icyakareba base kwebisaho nk'abana abandi mu Uganda umurebe wa Sky TV na mnonga iwe oyine omwana w'umurema ingo umwana oyine umurema hambirwe Mushabe kuwanugamba nahurani kwatwa ho mnonga icyo kubanza government mwine roro mpango mnonga ababa NGO for example abagire kwija omu ishomereriyo nikibanchi manyisa ngo bakareba hariho obwetago bw'abentu bubura kandi bizire babure kubishikiriza bo nk'abantu government tekwa kutaho amani government abo kwa niwe nanye
konka mweni mwe kabari abakwase enkasi mutemwa man minji abukwa tukabe turebe icyo kintu budgets tukabe tureba nikiruga yoje abukwa bwabere na kigamba speaker abire na kigamba kunka mwe shame itu abantu abine abatine burema kandi kureba ntushanka bari no betombitira abantu ababwine so government kargireyo actually it was the right time kukigamba umuringo gwa kigambire mukunka abantu tukazora tukamanya ngo tukore nishomi rya government kandi bakamukuzi one time hariho emotoka za yero za pick up hakabaho inspector in charge wa special needs hakabaho office in charge ya special needs chuano umuzakore zona hakaharimo system kunka imanyaba years so ibyo tindi kibireba niteka nikibasa kuba ukuku wagamba hatarutaro n'abashomesa ba special skilled omukushomesa abo bantu ihangereza ahanshongeje kandi tukabasa gukora ki mutebekanisa we barinonga nkuko wabugamba byona obwiro bonyonka nagira mu government ejime toke ya yero nkagirebaho inspector of schools for special needs students nkabarebaho bwiri bwa kamugira tinga ma districts ziri kuzabire ziri konka bwambarira nyonka bireba konka na nintekateka ngu nentekateka mbi yo kurugahigura kushuma okuregeza no manya abantu omuyema no goro mwawe nabo twakwasa kugira ngo police makers kutankira parliament yaba takagizire ngo utwabirije covid wabataka rwarize covid ninga kare mwana warwire covid takutina covid nebasa kuntwara so the same thing ninga shoro muhanda no gongumwe gwabantu abino bushoborozi omukora budgets nko kwano gamba umukora ebiragire byo kwatira n'amashomero gitu nko kwano gamba cyashi takamubireho takamayatahera aha hariho umuntu ino burema haza nayitenga special need ninge special care wabano uvuge motoka yawe urukora ba police ukutunga amatuku manguhina bari mu rwaro barukushasha so niyo mangeza aho kumanya ni ntekateka twakuba turiya kwenda kutambira ninga kwa addressinga concern ya speaker ningo observation ya speaker kugira ngo abana no bakeze kugwa hashimiye ko ikintu cyumu garka drawing board right from parliament ba budgetingire amashomero agaba kwasa kwa commandatinga abana abino burema bishina ngutakagire hari umutebekanisa nyono ngero mashomero gitugona hatwaza kora amashomero amuntu njya gukora kurungi aisha hije mutawe no hatugombekireza kanyina ni ishomero ki erine provision y'umwana yino burema okurganza kuzakanyina yakashatu no basakuruna n'urubura ekikwereka mukore wazaro mwana wamuteka yo kushoma ayino burema obukwenda kagari kari P1 eri hansi araguma nashomera hansi tarutunga mana iguro bagenzi be ecyo kintu omukwa provinga plans tikikatirwaho ensugo ninga sesa mpango kugira ngo umuntu yino burema no mwana yino burema abase kuba involved bana ba planning ba planning special needs teachers tikatandika abantu nango bazamu dakaba abine na special funding as of now amashimero gona gutwino mbara district I highly doubt yaba twino mshomesa ngogo no special needs omwishomera za municipal ndishomero turihi ojo tubita hamwe no mushomesa wa special needs bija kwetarisha nonko kweshongoza hatu no expecting ngota kugira ngo mwana oyino kizubu omukushoma kuko mpora omwana yino kizubu omukukwata mpora bamhandling bata Chakashatu local governments zine mandate yo gukora budgets waka namjere twatwine nkuko wabugamba byo nabikaruro bitwo numwebembezi ki orukumanya ngo abana nabo baro orukumanya ngo abana bashime kwa bino mushimesa kushati
budget nenguto manyamarwaro konka social service sector waza ku budget zone no shanga ine ne covering nka 5% above a whole budget ekikwereka ngu twaba turi ahantu gambera abantu abaturukize nabebembezi bashimye kuri on board speaker yana basa gukora observation nkejo tashimire kujikushita mawenka akajigamba kakomaho ashimire ku kireto mu parliament bakachadressinga bakareba causes bakaraba amashomero gutwine bakareba abana bo bariyo bamenye namba yabo ninga nabo baremirwumuka manya babagwire nabo bazire babo binemu akantu kujya ngumwana wanje kashori oyi no kushanga abariyo nubo binji aba basize kugwa konka bagwa bashira P7 bashira hishomero konka hine abagwire batakashira P7 n'abagwire batakashire mu mashomero abo nubo binji abo kushanga ngu omuzire 1 minune minyo shanga abana bako barbechikana kecho nibake abakorwa kagakwe basa mbwe nato umuntu aremerwa y'urukwe orukutaragaza hati yaza kugura akagara ka miliyoni 2 ko kusinda cy'umwana ngo naza yishomero bitubwo aba bana bino burema konka ino muto guterire government yarashiteka tekero apart from these non government organizations n'abarotare abaturana babare budgeting yeitu okutandikira arengo rwihanga omwana yino burema tiba ta considerinjwe kurungi nico tukubasa kubantu contributing omwana okushoma kuche ubundi yashome biro bice mu ishomero aba facilities kumburura ubundi nko kwagamba abatagire nubo binji na nogo gireyo tiyashanga y'umushomesa kumujorere mbabazi akamujya toguteka kumuhanira in a special way. Yes, nureba enshonga umwami Mushabe na nabarebi basikaye of course kumuntu twakubata kwasirweho ubundi nkiwajya ngo uyu mwana wo murema no manyikumanyisa hatwana ugamba nkamashomero agagutkombeka because cyaragiro shikakiro konka nimbanye nagarigire mwako nanyi ningashomeseza kananye kandi yo mushomesa tinkwijuka ishemere ryine ramp yo kurugahansi ukika umurumba room kurugahansi kahika umukanyi natana kandi ngo umushomero go kushomesaje kandi ngo mashomero go kushomesaje mbesha tago hataga ngo gina abana binji many times ngo gine yona nabana babarimo so hatabun batikwa kugwa so noreba ngo hariho issue eyimukwenda hariho nshonga yamani kure eshime kurenga aha discussion keji kureke kaza aha level endisho okugamba kwa speaker kushime kubana kutuyihayo mbwenu tukuza kuhendera program top kejo no yendangu ibukabe no habara za kanso because achin cancer ba kansara ne ba meya ne ba city kraka ba town kraka ne ba district planner ba municipal city planners ukabe no yendangu nangwa ne kansa ne kirezia ne mizigiti ejo nshonga ishime kurugayo enshonga yaburema mbwenu nangwana naba bunkureba twine abajwekerwa babo tinkaribire nkeze nshonga bo bakaba ba kansara nabone batense byenguto ne mshenyi nabiha tubafite nsaha nshonga nkejo no barabe bari bakikonka we have not had them come nabone bijana nabone ba politician kabandi so okabe no habara ki ihangeri kugira ngo habeho special attention umutebekana sana abanyenda ngo Mushabe ngo kuwanyetaha ukugana n'abaturukize na nyensa korozagara kunyeta onyeteho nabebembezo babo twina abebembezo babo kutandikira narengo rwa parliament omwana ngo yabira akaba member of parliament wabo kuruganisha na movement etandika honorable Remochi na nogo wa western ka tuiram hari tinkujuka izoba na rumwe eyo muco no babakozi
yes egogo hudukatura n'uwabarema ubu ndamurebera mu constituency y'indutekateka ngo ampati ngo ayizira nshunga nk'iyo nogamba muntu y'uburema. Icya kabiri no kushaba okimukize honorable speaker of parliament okuba nubo yabanza kutandikana abantu amukwebembera ni service ki ezimu bahire ezimu bakorire kandi ze barukwetenga kugira ngo rirakara basekurugaho ritandikiro mu parliament bajya no look here nitwetenga sente zukwingana ziti zukombeka ishomero nango nubakorita region level ninga sho mu region bakiya mu district nkibiri bakajyango amashomeraga nagabantu abineze uburemo bukikeke bakabasa kurengu nguko watuga nyo senterene stetandike nyumwazo ningira mwazo mu state wagamba ngushimero y'abantu babinoburema ne senterene konka na government ereremere kagitkonka erisho mu market turi expanding region yone manyengu umwana wino uburema butareba naza senterene. So budgeting yatanka before budgeting babanze bamenye imyoga na nebuvunanize bwabo na nebi y'abantu abo barukwetenga kandi nabwo koza planning ngo banzomanya bitari y'abantu bangaye no tuza kuzo mu census very soon but barakozere enamba yukumanya abantu abo kwasa kwereza batakagira muzangutuna na no mushenyi bwano gamba. Then from there the district councils bantu mo baturukizi nimwe abebembezi ngoko nagamba ngo ntaye mutandika kutweta nabo abantu bona bari mu makagaitu tukugira ngo bona nibebasa arubu ijo haro umuntu mu munyambabazi akareto bugari mbarara honare burita ya murobingire kubureta ukanoreba abana n'abantu abize kwakira ubwarobu ngoko nagamba namyo kanye nyine umwana wo murema kunga kunarebera abandi abize kubwakira nkari wanje atari murema bwishino gira ngo hati abo baratunga mu cyago kuzanura ngo mwishimero kandi abandi abo nabahurire umuranga kine nabatahurire akasente ko kumutaboda boda kumureta kakabura aruho wataraka bonde sentezo aruho mwana munkumanya ngahikaho nari ntikashuga umwana kataro natera speaker wa council nuwe yatire mitware byo kujya kwagera kwakira umwana no kuja kumureta konko muzira kaza nyotinga mo kwara koko ekwereka ngo you would have missed out nkoko kwa kwasa kumisinga out nuko abandi bakumisinga omu facilities ninga shomyo umugisha ngo kuba gwagira umwishomero wano tugambira amashomero amarunja twine municipal na za junior naziyo hatana gari ataroho provision yo kasindika kuzahishwa level nibasa kubura ku admitting obwongo nubukora bukwasa kumuteko mwishomero runja aka competing nabandi konke venture naza kushanga abo kugira ngo taroho that provision tuba mu admittinga either naza kugaruka mu kashitame ninga naza kuzo mu ishomero bitagaruka agabutoshi na yahakoza kwikayeka konerayo akwatariyo special needs teacher. Yes kureba Sky TV bare munonga na mugenyi wetu umwami Mushabe Richard kandi Mushabe Henry big pardon kandi ori gukora iby'abana barema n'abakazi komukazi wa government ombara city twakushemerwa ineshonga mpango kandi ekuwa tushaba ninza kugira izoba ninyita abo bantu ninkweta abukuba it's a critical point twaza kumuraho kashe munonga kuturagaruke tsagaruka n'inshonga iri kugira ngo turebere tuba turyaho turra amashu abana ngo aha za radio aha TV nkaha n'ahandi turagwa abana abo baturutwire tubareba buri zuba abana bo program yabo netwazugweta ko musite nkomu abana cyubaretera baba abazire babo baba naganiki kandi kubaturutora twine facility ki yo kubatamu twaza kumaraho kake tugaruka tarugaho Sky TV. Sky TV irakari abantu
Orachimanyire ngo kutunguka kuihanga kurimu contribution mpango narishikurimu omuganda muhango oguri kuba gukozirwe abacara no manya bakaza abandi ebariyo nibakora kubasa kutunguka no mechi bahindwire abo mutano bakahika aho bari ebyo byona noja kwano bireba on program ejiraka riyo mukazi orabe nagikwisiaho ninye Adera orishaba program eji neza kwanebaho buri rwa mukaga shayibiri